Jeli čiča, što niko ne sjedi pored ove vatre? Tamo i sjedi po 10, a ti ovdje sam. A ne znam. Valjda nisam dobar čovjek. Ajde, sedi ti. Da ne budem baš sam. A je li Boga ti dobri čovječe? Je li stigao onako onaj naš stari? Koji stari? Mnogo je starih u koloni. Kako koji stari? Ovaj stari je samo jedan. Naš stari, kralj Petar. A ti samo čekaš kralja Petra. Da ti nije neki rod kad toliko brineš. A čuo sam usput kako se muči. Star je. Pa je zato i dao sinu da zapovjeda. Ovu muku on nije zaslužio. Ovo nije ni jedan Srbin zaslužio. Ali svaki Srbin nije kralj. Zato je meni žao kralja. Što da se on zlopati? Ja da zaznao gdje je on, ja bi se potrudio da ga ponesem na krkače. Eto, i ne bi mi bilo teško da znaš. Odakle si ti, vojniče, kad tako zboriš? Iz Like, čiča. Regrucao me car Franjo i poveo na Srbiju. A samo što smo prešli Drinu, ja sam prebegao našima na srpsku stranu. I šta ćeš sad, vojniče? Pa, šta sad? Izmičemo, povlačimo se, gladujemo i umiremo. Stradamo, a neka će. I Hristos je stradao pa je vaskrso. Jel tako? Nešto mi u duši ovako govori. Bog nas još nije napustio.